Mbola tsara Diego? Tsy mafy zany, mbola tsara Diego? Ya, merci. Ataova mbola tsara olo akaikinao. Zahavy tsara izy atao mbola tsara. Atao mbola tsara olo afaranao. Ok, mianky atsika hikoragna, atsika hizara raha tsara. Fa aloka zegny hisorana ny zareo association tamana zay tariny madama Mavity ty hoe Batsakany edy anao madama amezatsika bravo. Dia makasitraka oelambelono ny association ary tiako le hoe jeune Diego magnano raha fa tsy kapotro tsy angano tegna tsara zay le tegna inantsika zany. Dia hisorana zany anareo karakaraka tanora amin'ity série ity dia mba surtout nanasanay mpananjely Diego ndraiky zay fa madio zala-tanàna ty ary izany mashiro ondraka zay mandra-piala ty. Ok, aiza moa le ya miantiantsika zany les présentations niany izy hoe aligner vos ambitions avec votre passion. Zany ndraiky teny français fa zany ihany teny gasy azovy tsy mahay teny gasy mahay jiaby atsika ok io zany le raha koranisitsika niany io anarako tika PhD io diplôme doctorat zany zo système américain. Za maître de conférence à l'université de Nanzanga, des ajouts directeur à l'ISPPM, Institut supérieur protestant Paul Minot, en formation agroalimentaire élevage, des consultants en éducation. Et il y a qui ça va faire. Ok, non? Ok, ity zany programmatsika niany hikoragna raha telotsika niany. Voalohany ambitionareo, faharoa passionareo, ary fahatelo reo iantambatra atsika. Zay point telo reo zegny programmatsika niany. Ok, azao jiaby misy ambition ato. Atsangamy tanareo, azao misy ambition. Misy mbola tsisy ambition. Ok, tsy magnano tsara arabegny efa digana bevata zay anareo kofa misy ambition. Fa misy olokony mandeha karaha io ko fiainanazy. Fa ilainy ny ambition. Ino ma ambition zegny? Ino ambition zegny? Raha hoanina? Raha bazary ary? Anara-tanàna? Anaraka zanaka? Io ambition zegny, zao afaka mamana. Ataoko sérieux. Maro jeune, anareo nanangatana nantony aby deo hoe zao manao ambition. Misy raha ananaka zany ndraikindraiky fa tsy hay décrire anazy. Dia tsy manino zay mbola excusez anareo zao fa lerana farany reny fa tsy excusez. Bon, valiantsika question telo. Question telo valiantsika. Voalohany, miaraka mamaky atsika 1, 2, 3. Ino jiaby raha tianao atao fiaina. Mila mahay mamaly anio anao. Za tsy antany eky fa io devoir anao. Na ataonao anaty jery na soratanao. Ino jiaby raha tianao atao fiaina. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie? Tsy solaza tsy tiana amin'ny raha.
misy raha tianao atao. Question manana. Vakeo ndraiky koa. Ino jiaby raha tianao azo amin'ny fiainana? Tia azo raha jiaby antsika io. Mavandy anao koa tsisy raha tianao azo. Misy fa ino izy io? Troisième question. Te ho tonga ino anao devenir? Te ho tonga ino anao te hijanona anao io? Antsika jiaby io fa kely karaha zaza ty hoe. Sa nisy hijanona karaha io? Na nisy voateraka avy amin'ny mpikomba sy mama fafageda edy anao. Te ho tonga raha zagny anao, qu'est-ce que vous voulez devenir? Akoa fahitana valy fantenenareo. Fa misy mieritseritsy mila hainao valy fantenena telo ao. Mila hainao ko anao te ahay hoe ino ambitionnao. Ambition zay raha tianao atao, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Faharoa, raha tianao azo, qu'est-ce que vous voulez posséder? Afater, raha tianao atongavana, qu'est-ce que vous voulez devenir? Olo tsisy ambition zany, olo stagnante, olo stationnaire, olo tsy mihetsika, olo tsy mivoatra. Zay olo tsisy ambition. Ka tsy maintsy hainao zany hoe ino raha tianao atao, ino raha tianao ho azo, dia ino raha tianao atongavana. Sorata vocabule vitsivitsy mandinina ambition. Sorata ameko 20 secondes, manisa 20 ans. Za tsy anatiny fa manao manotry exercice nao. 20 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raha nieritreritry be anao, no tsy hainao ambition. Dia mbo tsy tara anao tonga an-trano avereny ndraiky devoir anao. Ino ndraiky amin'ny passion anao? Passion zany zaka raiky fatao tamin'izaho mbola kely. Anareo jiaby io fa avy kely aza mavandy. Ino raha fataonao? Koa tsy tsaroanao, antony aby babanao sy mamanao na olon-taizanao. Ino raha jiaby tamin'izaho mbola kely? Za mampatonga olo mivadika filera ry, mivadika ty mandeha ry, tsy hay raha atao. Satria tsy hainy raha tiany tambola iny. Zaka fataonao sady tianao, ino? Tsy fôsena anao manao izy io, fa izy karama tena tianao sady ataonao. Zaka tianao fa tsy ataonao. Misy raha tianao fa tsy ataonao. Misy raha tianao fa tsy hainao. Aza zegny zala tia agnano zao e. Manao koa ino tsy anaovanao izy zay tsy mahay. Misy raha koa manao an'izay. Zaka hainao fa tsy tianao manao azy. Misy koa zaka tianao sady hainao ary ataonao. Izy ka anao magnano raha io, magnino anao? Ravoravo sa, malahelo sa, titomany sa, endrakendraka sa, manakory? Iko raha lelakenao. Tsy zaka jiaby tiagna hay, tsy zaka jiaby tiagna atao tegna atao. Mila hay raha jiaby zany koa déterminé passion-nao. Ino zegny passion? Passion zany tsy raha hainao nomoaly. Rango anao mbola hely fa nisy passion. Akoatiko ndraiky. Rango anao mbola hely fa nisy passion. I passion io raha tianao. Tsy fôseny anao manao izy. I passion anao io raha ataonao matetiky. Passion anakamo ka magnano.
art sy peinture fa efa dimidimy taona za zay tinanao azy tsy passionanao tsy passion i raha ataonao raha passionanao zegny ataonao matetika passion zegny raha mavesiko anao tsy hainao aby lera tsy matsiary kajy anao tsy andronao manaovana izy zegny atao hoe passion ataova sous forme sary passionanao io koa anao manao sary raha planty izy planty ino raha biby dia biby ino raha toerana raha paysage raha olo iza mila hainao mirepresente passionanao hoe ino raha longévité ohatra baobab anao ela madigny raha madigny ranao tortue anao tortue zay tegna tsy vaky atrety ary sarotry voneny iza anao ino anao koa atao sary passionanao donc ino mariny mampiavaka ambition sy passion karaha mitovitovy ino mariny ambition zegny le raha fanirianao zany hoe raha probable zegny ambition tsy hainao na ho tonga amin'iny anao tsy nadia probabilité zany fa passionanao fa certaine ao tsy mila mitady passionanao anao fa ao fa mila identifienao fo izy tsy amoro hoe andeha amoro passion vaovao e andeha tady ino maraka ny passionnaka non passionanao efa fa ao raha fa ataonao raha fa aminao fa à découvrir vakitsika soratra hita akasy manaraka voulez le téléphone non vakio soratra rouge bleu azafady vakina le loko d'accord violet marron violet jaune orange rouge bleu vert noir ok nanakody tsy badibady tsy badibady sarotra zegny fitadiavanao passionanao sy ambitionanao tsy voateny tonga dia fa hitanao eo fa mila madinika karaha eo izy karaha azanao tsy mahefa maky teny miamana maky teny anao fanao dafa maky diso anao tsy mahay mizaha couleur mahay mizaha couleur anao fa tavolana couleur diso karaha zegny koa ambitionanao sy passionanao mety mandiso anao mety tsy hainao tsara be miidentifie azy zay mampatonga n'olo diso lalana very lalana tsy hay efa nivadibadika nitety filière jiaby nitety karazana asa jiaby nitety karazana entreprise jiabijiaby anivakitry savony e agnano confiture e agnano bijouterie e o agnano concerter e o agnano cache point e o agnano collectena black ice e o agnano tetezigny raha aby agnano pakasary e mba vidividy appareil photo tsaratsara agnano mpangala sary e disaka koa tsy magnefa vidin'ny mpangala sary andasy koa anao azio ty e andrakandragna tetezigny aby tout ce qui est business karaha zegny koa olo miasa comptable empaka niny ino koa asany ao réceptionniste koa e ino koa lasa électricien koa izy nanio hoe ndeha bajaty koa e satria tsy ao le ambition sy passion tsy voidentifié araka ny tontolo izy zany hoe mila mifanaraka tsara ambitionnao sy passion tsy mifanohitra reo tsy mifanipa fa mifameno ary ireo roa ilaina ahatonganao
manana fifaliana, manana fahafaham-po complet. Misy olo boka andeha hiasa koa. Aiza anao zany ampiasana? No sabotsy lady 2 jours fokony tsy asana ty ai. Lundi zany fa le hiasa koa ai. Ia, zany mihitsy ataon'olo. Vao hoe po zoma defa hoe nefa vola ilay. Vola tiany miasa halany. Reto zany ambition anakahy zany koa. Ninakahy zany ambition hizana fahaizana sy fahalalana, anampy ny hafa hisondrotro. Mizara fahalalana zany tia ny hafa koa hisondrotro. Azo diplôme farany ambony ary anana fahindrina. Problème firenentsika maro misy diplôme fa maro olo adala tsisy fahindrina. Tsy adalana rahasaigna edy zegny. Fa tsisy fahindrina contraire ny sage le fahindrina eto dia olo adala tsy manarina edy e, fa adala ampiasa azy. Tsisy voanina fetana alohan'ny zany passion anakahy, ambition anakahy dia hoe passion anakahy. Ya, okey. Le azafady amin'ireny amin'ny le soratra koa. Ambition anakahy dia ina sary manaraka anazy direct. Après, okey. Zio zany le raha tiako, bon, zana rahabaty. Ile fianarana tiako, ity le sary officiel tamin'le teneniko manaraka. Io tsy fividianana tany malevana rena mpangady. Zaho mandeha lakana, mandeha amin'ireo lalana ireo akadadina io, mandeha manao mission mizara le fahalalako. Fa tsy hoe mandeha efa mandeha avion karaha mandeha diego fo za vao mandeha. Non, tsy karaha zegny. Passion anakahy, éducation, voyage, musique, azafady faharazan-tena amin'ilay raha ty, langue et culture. Zay mampatonga za mampitetitety diego vandivandy. Satria tiako le langue. Alohan'ny anao hianatra iny ianara teny malagasy isan-karazany. Fa tsy hoe aza diego tsy haiko fivolanana roa sud-est. Za tsy miova mihitsy lela tsy karaha zegny. Ka mila préparation. Anatambaranao ambitionnao sy passionao mila préparation. Za hoe tsy koa defa karaha zao ty e. Misy préparation, mila manomagna anao. Mila manomagna. Préparation personnelle et familiale. Manomboka amin'ny famillenao, aminao, anomananao azy. Bon, io zany mbola kely. Nandeha malaka ohatra. Azafady. Lasa lanitra. Ty zany mbola jeune, za fa jeune, za zo efa mature. Ty fanambadiako 25 ans zay. Ingénieur, docteur, agny anao. Avanao tsy manaiky anao, ka zao manaiky anao. Tsy karaha zegny. Ity zany navita fianarana tamin'ny lycée 2013, nahazo bachelor double major en économie, sport politique, sciences politiques tamin'ny 2017, nahazo master en administration publique tamin'ny Georgia State University Atlanta tamin'ny 2019. Zany teza izy 5 ans izy matiny. Mamako nianay fianarana, ny conseil nianatra. Vao navita izy Manjanahary. Natao mariage izy io vadinazy. Américain izy io fa job. Itoereo vao teraka mamontsina sara. Mbola tsy tena boka sara nana. Tamin'ny Madagascar izy nany mariage. Zanako naterako amizay 2018 navita fianarana high school, zany hoe navita lycée any États-Unis tsisy bac. 2023 izy navita population health et santé publique. Zay navita fianarana bac plus 4 zay raha donana et
manambady izy mivadinazy tiana zay namonjy soratra anazy tamin'anika tamin'ny mois de mai zany halan'olo zany ty faharoa navita lycée koa 2019 dia tamin'ny décembre 2023 navita économie ny anarany ndraiky international studies amin'ny University of New Mexico faharoa izy zany tena faharoa io tsy haiko anazy ya nandalo ta Madagasikara donc izy dia nandeso tampianaranay dia resaka tamin'ny mpianatra ko za mampianatra anglais université Majora dia nantany tsy haiko viavy are you single ve anao célibataire I'm not anao koa manambady za tsy manambady fa za tsy célibataire misy zany koa zany tsy fiteny anazy ka zany za tsy tsy haiko tena boko le gasy moa fa célibataire zany hoe tsy voafantotra misy fatelo anaka mbo célibataire fo surtout lehilahy manambady zany koa izy tsy amtrano za tsy misoratra taminazy zany antsika gasy dia zay nampatongagaga za hoe anao tsy libre anao nefa ny tsy miteny hoe célibataire anao nefa nita hoe célibataire fa karaha zay zany ty le vaiavy raiky navita fianarana 2021 dia navita high school zany panifody ta Madagasikara zay tamin'izany dia navita bac plus 2 izy en psychologie tamin'ny 2024 teo dia ty faralailay navita tamin'ny 2023 dia tamin'ny 2024 izy mianatra Kenya mianatra international business administration tsy oerawera zany tsy poerapoera fa exemple hitenenana aminareo combien succès atombohy manomboka amin'ny ankonanao amin'ny faminao anao koa ratsy réputation amin'ny faminao natao anohananao fa tsy atao antokom-padotranao mariko zany alo tsy nahita hoe olo raiky milasaka maire na député na roa an-trano tsy mifidy azy tafotany zay le problème ka anao koa mila succès amin'ny faminao antokoy anazy ino le préparation académique c'est une préparation personnelle et professionnelle activité d'enfance préférée ou mampianatra za mampianatra zazany quartier mbola 10 taogno manao mpampianatra reny azao fansomo mpampianatra dia misy zaza 6e mbo za ko mpampianatra za tsy mahita za fo mampianatra karazana baton zany zany fa tiako zany mampianatra tsaiky aminay dia mba misy namana amin'ny quartier mba tianany koa fa tsy avy azy zaza aminakà misy ambiance tiako zany enseigner les amis du quartier mare vorivory dia za fona mpampianatra izy ka zay tsy mianatra zany dia mafa alotsika anao mpampianatra comme 6e zay fa nianatra anglais raha ianaranay avy any mampianarako zaza amin'ny quartier mamerina jiaby koa reo good morning how are you very well and you very well thank you apodipody dia hafaly zaza zareny mianatra anglais zay nampianarany zaokiny ty le parcours académique baka ae azoko jiaby baka le baka farany aza tsy amany Spirit 23 décembre 2002 21 ans zay hitanareo eto aza mampatonga za maseka satria zaho tsy mianatra fa nandalina anao koa magnano doctorat antoniananao ino tianao mila diplôme anao za tianao chercheur ino moa za mampiavaka azy diplôme zany azonao 3 ans fa chercheur anao mila mamétrise za fa niteraka ino moa na mamekanaka toko le fa tsara mihitsy io za mianatra dia za sady niteraka nanambady zanako nateraka tamin'ny université telo mandeha bourse zany dia ino vidin'olo dia ino vidin-telo olo amizay manontany 5 ans za niteraka efatra pendant 5 ans 2000, 2001, 2003, 2005 ya olo amizay ino akory eky nataonao
zay tsara misy fandraisana mianatra ty miteraka ty fahazamanao zegny edy fa zany mety pasty satra fa zany ndraiky nanao zay de raha zay koa teo ok de zay tsy nampamety za nagnarana diplôme ty za tamin'ny ENS école normale supérieure za mbola mianatra takatso koa nanao anglais fa deuxième année nanao lettre anglaise za za tsy tonga de fa afaka concours ny ENS ary za tsy zaza tsy olo mahay fa za tia mianatra misy olo mahay tsy mila mianatra leçon za mianatra mifegny fa koa fa tonga résultat anarako tsy atao karaha ty za mizaha karaha ty tsy mianatra karaha ty za de mizaha résultat iny olo raiky na roa farako za fa première session fogna ndraiky trano tolo mifegny za mizany doctorat any za volamila any zany vo nahita le raha tiako hoe culture langue any zany za vo nahita hoe eka azo atao recherche hoe manakory iny tsy mampo mahatonga olo tsy mety mahay langue à Madagascar firy any matsika commence mianatra français io zany za tonga jery hoe magnino atsika sarotry mahay langue de vokatra recherche zany hoe tsy mifanaraka amin'ny culture atsika ny fampianarana langue tsy saoaba zany anatin'ny ampianarana tsy mikoraka saoaba nefa tsika jiaby mihina saoaba karaha mamenatra mikoraka godrogodro karaha mamenatra mikoraka sabena sy brochette fa petit déjeuner tsy maintsy croissant tsy hoanina misesta fo zay zany le recherche natao de recherche atao io tsy geste fo fa iaina io tafetinay katilesy sambosa maolo ya io fety après io prostate manao soutenance de soutenance koa tsy za raiky manao présentation karaha ataoko zio fa misy joué rôle reo zanako sy vady aman-janako tsy mamako vazaha zany hoe zaho zany ny décoloniser ny académie c'est-à-dire za mitady style amitiavako anaovana anazy ko tsy mety à Madagascar edy zegny anao ali tsy maintsy honorable assistance mesdames et messieurs le jury c'est nenakaty ko defa terre à terre raha zany tsy maintsy zany zanany zay mapa ya ty mamako vazaha ty vadiko ity zandriko famille navita mianarana oui manaraka azafady reo zay jiaby fianakaviana nanotrona tamin'izany 2019 préparation voalohany zany amin'ny famille préparation académique zany mila mangala diplôme faharoa anao koa ty hagnano chercheur mila magnano recherche mila mandeha conférence moi j'ai assisté à 20 colloques internationaux avant exemple anazy fa natao jiaby zany raha jiaby préparation comportementale amboara comportementanao tsy ilainao migengegny foana rehefa anao te ho tonga lavitra tsy karaha zegny fa misy raha ianaranao misy raha ovaina aminao toa za fa karaha io fo tsy tonga anao avy any hoe bon za ty tia hagnano zozozo non misy comportement mila izinao être avec les étudiants anao koa mpampianatra tsy tia miaraka amin'ny zaza ialao aza mandeha any tsy maintsy miaraka de anao tsy mila misogadina hoe aty anareo aty anareo zaho aty non zany tsy mampahainy zazananga izy mpampianatra maka distance anao fa mahaingy anao fa tsisy hevitra anao mahaingy anao tsy maintsy manakeky mpianatra reo koa reo tianao ahay anao koa mampianatra anao zany tsy maintsy mampivolana zaza fa tsy anao foana vao tonga defa good morning today andeha hoe anao mizesta ndraiky tsy anao koa mitsara eny anao mpampianatra fa tsy mpianatra ny mpianatra mipianatra laono fa tsy anao ambilao reo ivona ka reo tsy
tsy hivolagna koa anao tsy mariny rô tsy mila miintimide mpianatra zany mila manakaiky mpianatra zao mpianatra zao ty maditra mavoloa fa zay izy raha fanikeny avy eo rester soi-même hafa le comportement volany fa tsy hoe mio fa anao fo saro jiaby reo de reo mbola za fo tsy tafitaly bôka za io mbola za fo 10 ans azafady mbola jiaby reo ndraiky 10 ans eranela jiaby reo moa za fo zava-dehibe satria misy olo vao nahazo plasy kely fa tsy hay mandalo amin'ny quartier fa azova anao i allô azova zay azafady tahirana izy koa anao azafady ay mbola occupé merci kagafa bola azova zay eme zay mama tsy avo ray aman-drenao olobe zanahary ambony anao koa tsy tia ray aman-dreninao satria mila tsodrano olo te ho lasa lavitra zany mila tsodrano amin'ny ray aman-dreny fa tsy manao mampalahelo ray aman-dreny na ino ady aminao ray aman-dreninao sy babanao sy mamanao anao mila tsodranondreo anao tsy tonga tambony tany koa tsy io mila tsodrano anao ary avy eo mila mamaly babena anao karaha manaka 200 000 ariary ameo 5 000 ariary par mois izy tsy angataka ray aman-dreny tsy mangataka volan'izany azoko mba matsiaro ray aman-dreny mahazo bourse s'équipement na za mangataka aminazy ke mividiaka raha hely hoe tiany anao tonga anniversaire tonga fête de mère tonga fête de père ray aman-dreny tsy angataka aminao tsy angataka valy babeny sy nareo tsy maleo tena anao koa sahirana fa anao misy ke iny zaraina iny maravoravo ray aman-dreny anao koa teo lasa misy obolanatsika zany za mila tsodrano ray aman-dreny io babako sy vady tsy nitaizana kamo nafarako tandafo ananjy le gasy io fihinana da New York reo tenjagatranga tsy avana reo zanaka andavava tsy hoe aninakafo e za zio ty iny sanasanandro tsy sanandro koa io e fa nao koa tonga amin'ny tanàna any misy zanaka raha vavoko zay misy niesiko sy neveuko any mba magnano anao nenaka io midy aplasy fa nenao tsy magnano tamin'ny quartier ry en saveur de Djibouti mana brochette karakaraka reo c'est bon misy souvenir tantaraina hoe tantinay iny tia zahay de anao zany manao entraînement mbola famille-nao koa reo ya misy ambiance io zay film io satria zaho tia muzika film nenayko tsisy valy tsy fety de zay ny film anabaly zay dimy io zany kakorona mitranonay fanaovana fety reo ravavy préparation professionnelle tsy tonga de hay asa tianao io mila préparation prof d'anglais miaraka namonjy akôbako taminakaka USA prof d'anglais Madagascar fa miaraka nanao recherche de miaraka nandefa recherche anay zay de accepté tamin'ny conférence raiky tany USA c'est-à-dire hoe passion teo hoe anondrotra olo zany tsy hoe ampio za hiakatra anao manampy an'le miakatra efa ho retraité izy fa saby izy nahita USA afaka mba nahita hoe karakory opportunité présenté io izy présenté eto zany izy amin'ny sisiny aty tany a Washington DC io White House Maison Blanche reo niaraka izy présenté tamin'ny mamany vazaha nandesiko tapiakonana tany formation des profs za mbola doctorante fanaofa zany hoe tsy miamby ianao hoe za mbola tsisy diplôme fa le raha ataonao igny anao mbola mianatra anazy izy efa afaka pratikeanao raha anao mianatra coiffure mbô tsy vita fianarana iny defa manao pratique anao fa tsy hoe raha tsisy vola za tsy agnano non tsy karaha zay lera mitonga vola tsy tianao koa ambition sy passion mila vadiky vola mila vadiky vola olo jiaby io mila vola fa hafa koa mitady vola misy ambition nao sy passion nao
raha te mifaly anao, raha te comblé, inaka ty tiako raha ataoko ty za vao sabotsy latsinainy talata larobia zany anao dequinte magera lakamisy zany encadré mpianatrako licence zoma zany ampianatra toute la journée sabotsy zany de voyage magera tana lahady zany anao la sieste juste tamin'ny reka amby folo latsinainy maraina 2 heures du matin nakavoalabe tiako raha ataoko serré fa tiako miala veto za vao tonga repos un jour mandeha faute de fin mois zay zany efa passion anao afapo anao satisfait mahita ambiance io tsy hoe vava fo fa misora olo mijaly amin'ny asany tonga de fa zatry hoe antitra za tsy miteny raha antitra anao de tsisy ambiance fa matanoranao raha magnano asa ambition anao miaraka amin'ny passion anao tsy misy pression zegny tiako azo atao zany tsisy pression tsisy tsy maintsy anao aty non raha mbola manao zay anao de asa tsy mifanaraka amin'ny passion anao zay ataonao ary mampiena stress za tsy miteny hoe tsy mampity stress fa mampiena satria tianao le raha ke enseignant chercheur zany za amin'ny université Majunga mianatra méthodologie de recherche zay io spécialité grec en méthodologie de recherche ho an'izay manao masters coramel zany manao observation zay io de andesiko miboaka atokotany ireo indesiko miboaka atokotany ireo tegna izy fa tsy hoe ampodanaiko zafady fa tsy hoe ok asseyez-vous l'observation c'est quoi zao tegna atao za méthodologique zany recherche en action ninaka za terre à terre action za tsy te mampianatra théorie naka mila tsapaina tanana raha jiaby atao miainanao tianao mazava de za fa niteneko teo institut supérieur protestant Paul Bigot mivoaka technicien supérieur en agriculture sy agroalimentaire sy élevage mpianatrao ny fiangonana FFPM terana fagara TKM de za directrice de mampanao soutenance zay formateur en salle ataoko zany en salle aveo formateur sur terrain zaho mihitsy tsy mety anao raha formateur amin'ny mpampianatra tsy mahay mampianatra tsy maintsy midina sur terrain raha anao te ho lasa lavitra ianaro le tena asa fa tsisy tonga de fa chef zany am'zay rehefa tsy tonga le mpiasa anao manao de anao sy tamitabezinao fa misy olo ingénieur manatena maçon ho izy aza koa tsy mety naturel ty nefa ingénieur amin'ny BTP ça va pas hoe asany ambany zany ambany iny tsy ho avy aminao ny ambony raha tsy hainao ny ambany zay comme camp leader manao girls camp zany zay misy zaza avy amin'ny Madagascar avy district maromaro mandeha Tananarivo de mamonjy miinspire reo zay vehivavy reo ministre de RNW 13 ans za fa teo ministre quand j'avais 13 ans nandrasako foana le fotoana mbany ty tsy hoaviko nabetsako foana mety zay nandeha nanao mission Tadamatavy miaraka ministre Amady sy ministre Nirma miaraka amin'ny mpampianatra isaka za tonga visité miaraka amin'ny mpampianatra tsy maintsy anoko problème ireo mikoragna za tiako mikoragna za tia resaka tiako hay zany le problème miaraka amin'ny mpianatra tadinareo le préparation za zany efa niprépare hoe reto le zaka ho ataoko le raha za miasa fa tsy hoe rehefa tonga foana fotoana raha iny de tonga avy am'izay de bureau foana signature oui za tsy ministre bureau malheureusement tegna mampianatra mihitsy nahazo kritika mavaivay hoe tsy asana ministre mampianatra kanino za andeha anjony ngalaflor ngalalao sany ministre fampianarana anao mila mahay mampianatra ministre fitsarana mahay miasa amin'ny
mailasa tsara fa maninona ministre fampianarana tsy averana mampianatra zaho tena satria tsy haiko mampianatra zany tsy démonstration na fahalalana mampianatra zany avelanao tsy haika manao dia anao mijery io za manao kabary miaraka amin'ny zaza anteniko zaza ino ambition anao ino tianao atao et aligner vos ambitions avec votre passion et bonne chance jiaby mino za fa nisy azonareo raha koranina telinany dia commence zo fa mahay mieritreritra ambition anany jiaby dia mieritreritra passion anazy merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Nous avons eu l'occasion d'entendre une présentation inspirante et en ce moment, nous allons entrer dans les questions. Si vous avez des questions, elle est là, elle est devant, elle va nous répondre sans intervention. Question de l'élaboration, passion. Miss Martinelli. After Montana, gas, bazar. Où est l'autre micro sans fil? Comment vous voyez? des systèmes éducatifs vestibules, on a des traitements spéciaux pour les enseignants. C'est à l'objectif de Merci. C'est les questions, les volets, les ambitions. Les ambitions, si ça, les activités, les passions, non, ça, les passions. Oui, ambition, ça tient longtemps. Les passions vont goûter, mais ça va être ils tiennent exactement. Et rendre ça tient ça. Les personnes qui sont maternelles, c'est jardin d'enfants. Ils ont des mazas, ça c'est déjà découpé. C'est pas déjà découpé. Mystère des mandouilles, mystère des cuisines, mystère à la bombe de coupé, les passions. Et ambition, c'est ça. Où tu mets passion, c'est dialogue, c'est culture. Et on va dire, et pour la mettre dans la carte, on a anthropologie. À ce moment-là, si il y a les lignes, il y a des noms, il faut les rater, on peut faire un mérite. Mais ça va faire des ratés pour un exemple. Oui, dans le cas où on est dans la carte, on a tout ce qui est culture, tout ce qui est langue, on interprète. Pour le mettre dans la carte, c'est-à-dire les langues culture, na guide touristique, où tu veux guide les culture sera pour le mettre dans la carte, l'histoire de la et petit boulot, malgré la toile, ça tient ça, c'est pas nos visiteurs,
manao réceptionniste tout fa zany tsy midika hoe fa mifandray am'le izy misy base zany ao dia azonao atao tsara miova afaka miova carrière zany za zao ohatra hoe fa ao foana le base le passion azonareo ve le raha tiako tenenina misy olo zany tegna tia hoe misy zazakely tsy zazakely jiaby tia biby fa misy zaza koa tia manao collection na hoe insectes raha ho lasa entomologue izay dia mianatra momban'iny zany izy fa ohatra hoe nenazy amusée izy na karazay fa tsy anana aminazy le passion dia io le pilote zany zao ohatra hoe efa tia foana mandeha visiter pays zay moa miany olona tia voyage manao pilote zany raha anao tsy tia mijery pays tsy manao pilote dia tsika hoe mila mahay matematika sy fizika oui iny zavatra hay fa le zavatra tiany tena tiany amin'iny le mandeha dia raha manay matematika sy fizika zay mety nagnano pilote koa fa zay fa série D fa kentana nagnanano TV fa TNCZ za tia anao docteur mamako moa zany forcera ka anao docteur satria mamako dentiste dia tsy tafaboaka le izy mivadika TA foana farana dia question faharoa zany hoe fandehanana andafy oui za zany raha mbola efa tia andeha hianatra andafy zay tsisy havana andafy fa nefa zaho tia andeha andafy zay olo pauvre tavy fa tia andeha haiko fa tsy maintsy l'école fogna tokavana amizay vo afaka baka za fa mitaditady mouvement tsisy bon hianatra tsy hainy koa za fa teraka efatra za misy vakoa koa nandeha andafy amboara jery tsisy amboara jery zany tsy naneky za hoe tiatiako efa vitako aty za fa nandeha zaza efatra taminao ninakay amizay zao za tsy animana angovo za nitako amizany za ty tsy animana volana angovo na volambosa fa falasa aminareo jiaby jusqu'à zao za fa sakinana angovo fa tsy afaka angovo za fikely koa fa hoavy koa tsy afaka mihitsy antegna ty vandy numéro 1 hoe zaza fely 18 ans dia libre anao ray aman-dreny vandy zaza amizao ty tsy mahaleo tegna na andafy na Madagasikara mila ray aman-dreny misy problème pays fa problème de génération dia za amizay zany nahita opportunité tamin'ny alanany fiangonana anay misy échange tamin'ny tena karazana dia misy américain tonga ozy ireo américain tonga zany mbo andeha za zany levakely portable anakay jerijeko lasa mitena bile bôka reo ay karaha tenenindreo samby manao présentation karakaraiky reo za ihany raiky ny hoanao tonga za ozy le mamako bazary teo fampianatra tamin'ny lycée fa retraité le za zao formatrice na fampianatra amin'ny université iny zany aoresako vita le présentation tafianona za nanatiny iny avy mpandika teny za mandika teny izy tsy mila anao za memporana aminazy mety izy aveo anao izy nakaraha matena le manino anao tsy manao interprète mpandika tenynay za anao ty oa anao misy zaza zany tsara berono fa tsy hitanao tsy mety le 5 mois za anao tamizany dia za io te hianatra andafy fa mety za 3 semaines nao ok izy dia manoratra ny guide iny amin'ny mijery tsara fo le mpandika teny natsony paster aviavina aminy hadio izy mety même teny anglais olo tia nangala sary zay vita sary efa azoko le adresse email avy amizay mpandika teny vita zay miala amizay anao raha nilaiky fa azoko za fa mba nakitikitiky audit amizany satria en 2005 satria zanako farany nanoratra taminazy amizay za hoe za tendeha andafy dia io natao hoe misy université za place misy anay ty za ho andeha any ketrika aloha be fa miafaka mijanojanga reny tsy mandeha touriste dia manao sous-marin na tonga za ho andeha ketrika grave izy za mihéberger anao tonga tany amizay tsy mety ainy tany zay zany mitety université hoe za afaka manao anjeo ty tamin'ny université io dia afa tonga nakanao étude française za fa nampianatra tamin'ny agence française dia tenendreo hoe raha anao sady mianatra mampianatra français ampy dia afaka mena visa naikitra koa interview amin'ny français za afaka mba mahaigny kely
pour le Madagascar, ça va mais à côté aussi, c'était un mois d'octobre, fin d'octobre, et vous le dites à quoi? Ah, babé, vous l'obtenez, oh, carrément, il y a un peu, il faut à quoi ça y est? C'est une très spécialité de classe. Vous voyez, la grand-mère, à cause de ce qu'il fallait faire à la main, tout cause de tout. À nous, pour des kids, mais c'est une bonne femme. Tout comme moi, tout ça, c'est la partie, c'est une bonne femme. Et tu peux l'âme, la consanguine, mais la femme. Base des années, à nos objectifs. Il rit à tir. C'est la quantité d'exercice. T'es au Tungaï, non, t'es à Suisse. Ça tient ce diplôme. Et votre bouquet, ça va faire faillite. Et tu l'as là au bas, ça va dans la checklist. T'es un exemple, check. Mais je l'ai refusé. Mais quand elle est là, c'est ça, c'est un zano. C'est ça, carrément, non. Ça, famille, non. Pas un boîte de vie. Vous ne t'es pas non plus bien, et on a tout dit, quoi, non, verra. C'est les digo, à nos amis, c'est-à-dire, à Zanario, Tignange, comme je l'ai dit. Amen. Hey, Zanino. Oui, tu me fais une voix de base, oui, le next anti, non. Objectif, non. Si, des mots indéterminés. Pas de problème, c'est que les déterminations, si. C'est décidé, ça a été à boutier. À nos amis, tout sur un plateau d'argent, et tes pieds, tes pouces. Ça anticipent, ça ne peut pas chiner, là, qui a mon ami. Ça anticipent. Enfin, à non commis, ambition, non. Manon, para, non. Ça me garantit, non. Mais il t'a là, non. Parce que c'est un Miss Bobby, t'es un bien d'avis, on a passeport national. T'es un bien d'avis, le temps t'es français, t'es un bien d'Amérique, il est parce que va être américain. Ça va être 6. On attire, à notre poursuivre, on attire l'opportunité. À nos amis, là, on a une nomination de ministre. Pour vous, ça, c'est un effet de l'environnement. Pour nommer ça, c'est un par la première choix avec l'étiquette. Alors, dis-moi, madame, vous parlez de ça? Oui. C'est sûr. Oui, on attire l'opportunité. Mais où on a ça, non? Il te donne une préparation, ça, la préparation, ça, oui, nous, on a non. Si vous avez simulé l'égocentrisme pour les hommes. Simulé la boursie. Oui, il s'est il était la poisse avec notre chance. Maïti, manon mana, miang lera, si manon tinchina nyapa, tia vano, tia remandi, no, minutsu jano, tika malagasi. Sei, hanno ti andato, un giorno che non caccio no, io ti fanno, il chance perché ci vengono. Sei quelli si vede. Ma io, alla io già zani, ma diamo ci ha che poco no. Già si tiene anzi, no, c'è anzi. Famiglie, se che no, mi sono portato noi a un razzo. Come si fa per volare da pelati? Lo facciamo vedere. Moi j'ai géré 2000 milliards d'années comme ministre. 2000 milliards d'années. Là, tu peux demander dans le ministère, c'est ça. Famille de sang, de temps, de un franc Saudi. Petit problème. Entre caractère et carrière, je choisis le dernier sans hésitation. Caractère à fona. Comment tu vas me le faire? Comment tu vas me le faire? Oui. Você botar, só andar com ele, Antuna, pandei que os ampulhos
anareo managaja rariny zany manokatra zay zany le tevolanina hoe anareo jabijaby misy anjara fa problème atsika le anjarany atsika mila tout sur un plateau d'argent za zao raha tsy nandeha tampiangonana zay tsy fankaidy tamle olo de ndraikindraiky zany anjaratsika surtout anareo jeune mitady asa koa fa misy asa tonga eo ataova zala misy stage eo ataova mamty dentiste de miasa réceptionniste tamin'ny société de location de voiture tamagera satria tsy nafinanefa korarinay de dentiste izy fa lafo matériel dentaire eo de niasa tamin'io satria sy mahay teny français andraraiky tsiary chauffeur navarany chauffeur iny zany raha de navaran'le vazaha maika aloka tomobile izy mamako zany misy permis navarany vazaha anao misy permis fa manino misy permis zay misy momano misy tomobile karaha sarotra be nge mamokan'io angasy tonga de avoka amizay le jeune nakazay za pure navarany vazaha iny inona fianarana nataonao mianatra dans médecine dentaire que ino ataonao ty réceptionniste amin'ny location de voiture ty asa misy fa za tsy fomela ray aman-dreny nianatra taizanao USTM ia encadreur anao tontolo za ozy professeur ihany za vao matanana diako eto anokatra master en santé publique de za mila koranana fa anao la courageuse de normalement misy élection sy raha fa anao tonga de maso zay nazao mamako première promotion diplôme en santé publique hitanareo zany le asa hoe any zany chancenao matoa zany misy raha tonga aminao eo il faut jamais rater l'occasion natao zavatra tsy hainao fa ambadiky le chancenao le opportunité fonosinao fa zay olo jiaby lasadava hoe tien le tsy geste le manetry tena zay lasa fantanina hoe manina ta ministère za ko 5 mois ministre 10 volana juste diako tao hoe ty le raha tsakaraika raha namesako ela na avy aminakaka tonga raha ty nambalay beaucoup de nanino nidiranao raha fanatiliste a tsy miasanao ko mafy mandiana eo koa 5 mois zany tsy afitana raha loatra zany anao zegny vita e bon tsy nakoka lotoko an'izay za moa tsy afaka miteny ah za iny na za tsy nahay raha anao ndraika miteny mampianatra sy raha iny aiko za plutôt sur terrain fa ny atsika mila mianao sonia sy mahay geste sy mahay olière sy raha de zay boka tsy zay mila manjamanja zay ty mafaiky donc tsy sady fuit le fotoana maro mety antony fa zay ny azo raha ok mbola misy fanontaniana be za tsy ary nihinan'olo mety mbola tsy ary misy foana alifasy fanontiniananareo oui misy raiky manambaratsaratsika jiaby manarako joelna izoelna de misy fanontaniana vitsivitsy docteur anao tantara vitraisoena misy kasika le hoe le problème zay hitanao natsiranao manisy foifoy fa ny tegna teolo tsy resaka vote fampianarana zay tsy Madagasikara mitenina docteur teo hoe maro atsika zegny mianatra français raha mitapoteye jusqu'à terminal nefa mikorana teny français zegny tsy kofa misy vaniny karaha zay koa ny tena amindray ke za zany mitany docteur ino zegny ny solution enty docteur zegny fikatsarana le fampianarana misy etantsika zegny rehefa reo manaraka zegny ino tokony ataontsika zegny parceke vahoaka malagasy tokony ataontsika jiaby mba avy zanakatsika lay faranakatsika mba hoe hianatra Madagasikara fa tsy lomay la hianatra andafy merci ya fanontaniana roa zegny zay hoe ino solution ambezo
Solution andesiko zany tondra solution olo jiaby io misy solution fa fampiarana anazy koa problème hoe 2020 zao voaroaka jusqu'à 2023 za nahita Madagasikara jiaby école enimpolo région tsikako région ampaty Sainte-Marie Maroantsetra iny dia aveo Tsimbatsirana fa sisa hitako jiaby mandehanako ambanivohitra nisy place mandehanako zay sady mandeha lalana beloka izy dia mandeha lalana tondronosy parando manao réunion zay anatilay any Tsimbatsy sisy rano mandeha lalana makarano aminazy dia ranomasina jiaby amazava tolotra sisera hitako zany tegna hoe miaino satria zao chercheur sur terrain zany za dia andesiko zany zao zay reny zany sisa ataoko hoe manome formation fampianatra zany hoe atao karakory mianatra akory mampianatra fampianatratsika zao misy tsy vitsy niveau CEPE franc 90% ny fampianatra Madagasikara dia franc zany hoe boleo an-tanareo mampianatra amin'ny raha dia formation reny zany olo mazoto fa tsy ampy formation dia misy ONG vitsivitsy miantsonaka dia mampanao formation amizay zany zany formation fampianatra zany tena hitako hoe problème eto Madagasikara dia le ambesiko zany dia zay zay andalovako dia ameko formation dia za koa mampianatra koa izy jiaby hoe ataoko aminareo zao manana andraikitra firy za tena fiaraboko teo hoe mpianatra anay raha za directeur an'io ISPPN io mpianatra anay tsy michangre 6 mois koa fa mahita azy mpianatra anay 90% mahavita mémoire satria zaho mihitsy no mampianatra hoe aiza mémoire anao ino problématique anao ino mathématique anao miakatra tsy karaha maina manokana zany zany fa tena ataoko mpianatra hoe ty ampina zany le zaza avita fianarana karaha zay koa amin'ny université Majunga hoe mpianatra anay zany tena hoe za tsy maneky koa tsy miteny no mianatra anao zany tsy toby there was been at the beginning tsisy olo andeha amin'ny raha hoe naime misy zao andalina anao mila nay courant dia za mitondra zay méthode vaovao zay amizay tratrako dia le question faharoateo mba tsy ndeha hianatra ivelany ia mila jerena kaiky koa universitétsika mila atao zany zay mampahomby mampazaka maromaro satria kely foana moa voazaka capacitétsika kely amin'ny université Madagasikara dia mpampianatra mila mena opportunité manao recherche za mbola doctoranty ta États-Unis zay fa manana budget manokana anaovana recherche dia za mandefa vita fianarako ta États-Unis nahazo bourse amin'ny tenina $298 any Amerika zany anotanina hoe origine la valeur anao dia valeur $298 zany fitavarana lantanaka master doctorat dia io tsy bourse hoe tiany anao fa bourse d'excellence manao compétition miaraka amin'ny américain anao dia zay manaiky dia nendreo zany somasoma recherche any zany tsisy an'izany hoe ino anao fo manaindraina dia hoe tiatiako anaovana ABC ndray zao atao amin'ny système fampianarana non hoe nofoko tamin'ny alina dia zao dia inspiraka anakahy zao dia ndeha atao non raha jiaby zany any basé sur la recherche anao nangana école eo ok efa misy cabinet mahay statistique hoe firy isan'ny zaza mipetraka manodidina eto firy mètre paramètre ty périmètre ty misy école dia mety zao tena hoe tsisy manao zavatra fatany tena hoe recherche zany surtout ny science ny matière scientifique ny STEM zany science technologie ingénierie ny math anareo le CSD reo numéro 1 dans le monde zany États-Unis zany recherche raha nareo STEM te andeha manao zavatra aby dia io tena mahazo satria misy bourse fa condition mianatra anglais anglais ty monko sarotra ianaratsika tsika tsy te hianatra fa raha nareo série scientifique mianatra anglais mahay fa raha za série littéraire hianatra raha ataonareo io tsy possible antitra eto zao mantao mianatra anglais io tsy sarotra mon formule de page nareo io échange d'azote chlorophylle zany enjaka
tsika zany milaika zany tonga manoloza amin'ny amitaty ty mianatra tena amilay raha mivolana ianary zany hainareo mahay le seriangy tony manaraty serialy koa tena le sady tsy mahay iny tsy mahay fa tsy maintsy mangalanako mamy koa zany misy concours olo tena mahay anglais série scientifique ary tena injuste amile raha zaka ianarana série ze haina zany tena injuste rehefa mifiaigny satria matoa izy mahay niny amin'ny fampianarana atsika eny tena olo génie zany série CSD de zay zany le tiako volany hoe mila promouvoir ny recherche mila mamelanja mihitsy zany fanabeazana manapezana maro atsika za tsy teny hoe tsy manana maro fa mbola misy zavatra mise en place maromaro satria za tamanko sady mianatra nampianatra tamin'ny université zay le style hoe tsy maintsy mody mbola tatila anao koa leson mody an-tanindrazana tazomina fa aminay any zany le ody manavaratra lalany tomobily tsy nanao fa zay zany hitako hoe mila miana investissement amy resaka recherche sy resaka infrastructure mba amizay zany mba maromaro le mpianatra problème zay mampaniry karaha anana ny université privé satria tsy maharaka le université tsika fanjakana de za zany mino fa raha ohatra ka misy amizay de mba tonga olo hijaka eto fa tsy anatra de fa tena zava-dehibe de ny atsika le zakatsika mbola vo zanaka zakajabalafy tsara tsy hitanireo sakafo matsiro ndebody rehefa tonga debo mbola domina monaerako magaga zany atsika gazy minitsy atanarivo misy an'izany atuliara misy an'izany anao fa tonga eto andrama lokondroa ty karaha zany ro mandeha voyage fa tsy mbo italien lasopy tsy lasopy za spécialité fa ya oke raha misy fantanina